For any adophonum. Mema Obibia Aquabasonko Ede Ebatuma GHS so Moson for Muniaba Ekes Kapan and so minimum Edi a year Eshina Ebusia for an a day and some of the Ebaba Somodi a chain quay. Now I ran so and the and some no now one trivia also sweating me Ede Aba Abetu Aja. Now Ebusia for your Bora a year and some year Shen and see now what you chairman now what you want dear any jang. A Christopher beef with the Christianity beef. And a air coso and young quadad dear with them penny for which moves say, woman, if you woman in answer so a gospel musicians and a no one baby a may bo a day afar and son. Now, Nina Estati Eddie a free a year a briar mammy Cecilia Mafu. Ekokoshi Mike Eddie a free Yenia Bana say Yamame Joyce Blessing and Sem and Nina Muno Nacha say a Yokobana say Yame and someone on Kunkun and shower de Amanu so one conco can't say one call a Yenukun one more back. Now a numu do not criticize a Yama Mrs. Liamafo or a yen in the yana sua any a banya or dino a dino Yahu a year a Christopher annum to 4 do not woman absolutely woman to a year and some Yamame a year empress gifty Yamame or Hima Messi a bill Celestine Donko Aquabuamu and a dear Kekao and my numum po Yamame than somewhat Nanuba 2 minutes which chat the boys Liamafo come Senka annum to follow Crabbish Yam and Casau Fina and sorry a better animal so what does Subani be a Gana Comash should assume the amount of time then you know none so at in the wine then no more eminent free baby pim or also babu and say the name dear baby ball a year or so now and that day video be about baby pim or yapuno anwa just say ma Mrs. Liamafo watch no more a year a quanya Yankopon enam ne so anasa wonkonkon edi ni dwuma ewoni mu na wo explaining how a Holy Spirit e work anasa e enam ne so e allow no e work a say otimi e dan ne ye ne bibia edi in any form and in any way na ebusia form say the word ne nsem no etu eye edwa no na say ehu behia say e bekwa kotie ne ba ne betwa so meti wono na me wo ha na say ya wo si acheme na nisuo na mani ase se mentumi na hye se kokanya me asem mentumi anya saade ne pe na me ho kire me pa tie nam so ma rumre bi no kwa na me preach wo Kumasi Central market okay na one day be me preach wo ba bi antoma lai ho abronsa na se wona Adeka Trust yes ya papa na first oton se kan onton ya me ehye me kura na me preach na me say papa na den say na wo hye ma me owie ya no sem abaya abaje efiri ono nyame de me ye adwuma wo dwumpa nipa dom na satam no na nya asam koto akra enti nyame started free say wo de me ye adwuma free wo kono efi wo kono na say abaye me de yes me ti wono na me hu sa wo se no e basa na say me tisim na me koka nyame asem enti nyame asem na de mentumi nkase me gya to wonom na masa gya nwom to ato enti enamu na first no nyame de sa adumi achedie ya eye nwom to dom so sa beka enwom to no ho enti nwom to ne de menye madwene se me gya nwom to no kra menye madwene se me gya nwom to no okay enwom to ne de meto ene nyame asem no so ewo mimu it says the Bible say enwosranya ba wo so a e different enwosra ba wo so a etumi maniama bi a wuntumi nya bi ha no nyame ma wutumi ye ana anytime bi anso a meto nwum no emu ahoɔden no ema me ka nyame asem ema me ntumi nya amen ente so nwum to no so nyame asem no ye nya enimi enu nyina ye kuramu kopim se odom no beba befa ya na ko ya mishra see and
ye maame ede nsem no etu edwa efa sede wonkonkon edi eye dwuma eye ne nyoma sede esem na efa ta dodo na hu ni se ye nguase ne nyoma ense ekwan eye den eso na ebusuafo eno nso anso eye eno honoman branko motwetwe no ekoso no na agese ye host no busa se na dinti ena se aye Christopher na se gospel musicians no mo nsem beba mbo hunu na chese wonu ane ne yonku a chese wonu ne ewonu ntuo ni manya menum ekuo ni mu wo mo na osanso ene wo mo ekon into talking about Christianity beef wo mo to nyamenum beef eba wo mo ntem mo asolitete a wo mo ehun ne no so na abusiafo woni ne nsem etu edwane ye gongo timba ne ba ye beto aso no omo ye adwuma na ho na no ena soritia omo ho senka ehu ye bia nka se bia obi ne sisi benya problem bia nka enye bia konfo bi ana enye bia dosini bi but enikwa se ye Kristo ni a munyina mobota ne se mo twe akra ma Kristo na mo beso sori tietia mo ho na mo ambesa begu mo ho fi eno na etoda eduba bia na nipa pese hwese edienem edisa no ma na ba se die na be ma na basa se unua Kristo dia mu nyina mo ye nyame adwuma baako na wono nso beba begu hu fi ede nsema beto so se de be ya wo be kele botaye na esi mu nyina mani so no ade na ebasa wo Kristo mu because oko Islamu a sa de ni ho yes Lana inchaso na yemfase da menyame I'm still Cecilia Mafo okay nyame gusu a wodi ne hene amen ewo odom ne mu amen odom ne nyame dia odom ne nyeni pa dia enti obia ni won so a mepese me ka kire obi biara se onyankopon se woyew se wonyew wo ye ne ba sa na mpese me ka kire wo ti drum re bia wo bu ho abomfia se wo boni bia wo koye enti na boni we aba so sister bra men ka sa da ma me menka sada sa wo boni binti na nyame atwia wo ka nyame wontua ne maka o otwe ne maso amen otua ka sesei otwe waso amen enti ma bibia haw bibia esi bia faseda kese ye den ma nyame ye twa ma ni nyina bo manyini kopem so wura na ogu na ba no o si bi kogu butan so ebi kogu bipom ebi gu form egu nkase ni nyina wo ba bia obi enya ni nyini ye den efiri de meka no tiase obi a wo ba bia wo nya ni nyini ye den obi de ye nkase kase na wo no obi de egu afuom afu pan so ebe fifi pan obi so de egu bipo so enya asam kotoa ono nso wo ba bia wo nyini ni nyini fi enti ni nyina mu ni twa wie daba kopa Kristo duma hinwa nanim no ye nyina ye bekwa kobu ye akunta enti de obi ye ne de obi anye ni nyina kopim da na ebusiafo wete ye maame ne nsem odi etu eye edwei na won susu no den na wadwen efa echowo ensem yi ehu fabre tuma GH comment section like videos na share all the social media platform eso na ebie mo susu follow ye we IG page and Twitter page so @TumaGH_ Facebook and so @TumaGH ekeskapa any na dasane ye besan edi ehia ebi makram